Dame i gospodo, drage Varaždinke, dragi Varaždinci, veliko mi je zadovoljstvo da mogu u ime muzeja, u svoje osobno ime, pozdraviti akademika Zlatka Kesera koji je večeras ovdje s nama. Također pozdravljam i našeg dragog, pa mogu slobodno reći i prijatelja, suradnika, gospodina Sačića, na drugom ovogodišnjem našem zajedničkom otvaranju izložbe koje je pa možda čak jedinstveno u Hrvatskoj da se istovremeno u dvije galerije otvara izložba istog autora. S ovim autorom smo se družili zadnji put i vidio sam ih tu negdje, ali sad ih ne vidim, prije 30 godina tu preko u Gajevoj, ne kod našeg Darka, nego u galeriji Kovačić-Maculić s kojom je izložbom i ta galerija otvorena. Priznati da već sad par put ponavljam jedno sjajno otvorenje, način otvaranja izložbe koje je Vlado Bužančić napravilo u forumu svoje vremena. Vjerojatno većina koja dolazi na otvorenja se toga sjeća i bila je Murtićeva izložba i nakon ovakve znakovite tišine ko sad, on izlazi teatralno pred ljude na onim stepenicama u forumu i veli ma znate kaj, Murtić je veliki slikar, izložba je otvorena. I ja danas bi to najrađe napravili isto, ali ne bi bilo u redu. Dakle, izložbu koju imamo prilike vidjeti tu u Varaždinu je sam vrh živućeg hrvatskog slikarstva. I ja vas molim da to tako i ne samo shvatite, nego tako i očitate, jer je Zlatko Keser sa ovom izložbom pokazao nešto, malo prije sam rekao, to bi mogli nazvati retrospektivom. Bilo bi puno pretenciozno i zbog broja radova i zbog svega, ali imao sam tu veliku sreću i zadovoljstvo da budem u njegovom ateljeu, i to ne u ateljeu, nego na tavanu njegovog ateljea, koje je puno važnije nego biti dolje. I listali smo, odnosno on je izvlačio van te svoje silne papire gore pospremljene i velika sreća, ponavljam, je bila tada Elizabeta bila s menom, jer me Elizabeta uspjela na neki način ustabiliti i da smo mogli izabrati prave stvari. Ona je u stvari vodila priču. Ja bi uzeo sve, ja bi uzeo cijeli tavan da ga imamo negdje izložiti. Dakle, ova izložba i tu u Sedmažici i kod mene u Angelu je u stvari jedan nekronološki, ne po osnovama nekakve teorije napravljen izbor, nego po afinitetu dva likovnjaka. Elizabeta je likovnjak, ja sam likovnjak i u biti smo birali ono koje je činilo nekakve cjeline koje mogu pokazati Zlatka Kesera u najboljem svjetlu. Ja mu se stvarno zahvaljujem, jer gledajte, izvući ga iz tog komfora stvaranja, iz te njegove neizmjerne energije veselja slikanja, slikarstvom i sve ono kad idete tu na tim stvarima koje su izložene, nije bilo lako. Meni je bilo teže nego njemu, budite uvjereni, zato jer sam imao osjećaj grizodušje sam imao, da ga smetam u njegovoj privatnosti i u njegovom komforu. Bil je toliko koncentriran da prihvati ono kaj sam mu obećao.
a to da ne bude imao nikakve probleme, da ne bude imao nikakvo dolaženje, nikakva 2-3 puta biranja i tako dalje. Bilo je strašno nervozan kad smo vadili te papire, ja ga potpuno razumem, ali evo ga, napravili smo tu izložbu koju mislim da je za Varaždin jako važna. Važna je zato da generacije likovnjaka koji nažalost niti danas nisu tu u nekakvom bog zna kakvom broju, ipak vide kak se radi slikarstvo. Hvala akademiku Keseru. Mislim da budemo se još vidjeli u Varaždinu sa još nekom bombon izložbicom. Stvarno mi je drago da sam bila dio ove organizacije izložbe i Kustos i Likovnjak i da smo izabrali djela kod gospodina Zlatka. Nije bilo lako, nismo znali u toj masi zaista prekrasnih radova kak sažeti i što bolje predstaviti vama danas koji ste došli tu i publici koja će još kroz nekoliko ovih narednih tjedana to pogledati. Ali drago mi je da smo sad prisustvovali, oni koji su bili u galeriji kad je gospodin Zlatko počeo malo slikati za ovu našu knjigu utisaka. Drago mi je baš zbog tog momenta, zbog tog još uvijek dječačke snage u njemu, iskonske, one možemo reći pod navodnicima primitivne, ali ona energija koja se vidi na njegovim crtežima je zaista ono što predstavlja, možemo reći, cijeloživotni njegov rad i ono čime se on zaokuplja i bavi i prije svega bio je izuzetan profesor s jako puno umjetnika smo već surađivali i radili im izložbe kojima je i gospodin Keser bio profesor, tako da eto ga prije svega veliki slikar, još veći profesor i edukator i zahvaljujem. Nemam šta reći, nego veseli mi da sam tu i veseli me da ću ovako bez krila odletiti ko anđelek. I pozdravljam vas i zahvaljujem bez obzira malo nas, ja smo jaki. Evo, to je sve. Hvala lijepo.